ikimurikishiriza mu maso hawe, ikishimira agakiza kawe, kaduha ubwenge bukwiye bwo guhitamo neza no kumenya ukuri. Twongeye kuba duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe bikomeye mwami, tugenderere kandi twibuke mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Asifiwe Yesu. Twongeye gushimira Imana iduhaye umugisha kuba mu nzu yayo. Tunamshukuru Mungu ambaye ametubariki kwa nyumba yake. Imana ishimwe kandi himbazwe. Mungu asifiwe na tena abudiwe. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Twongeye gushimira kaze ry'abayobozi. Tunashukuru pia upokeo wa viongozi. Kaze batahwemye batagabanuje, karibisho ambao hawajachoka hawajapunguza, batabona nyine bisa naho bimenyerewe, hawajaona ni kama ni mambo ya kuzoelewa. Uzukuri turabashimiye bayobozi. Kwa kweli tunawashukuru viongozi. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbingu awabariki sana. Turashimira itsinda ry'abanyamasengesho. Tunashukuru kundi la waombezi kubera ko zagaragaye mu zukuri ko torero rigira departement zitandukanye. Imeonekana ya kuwa kanisa lina kundi mbalimbali. Mu gihe cyose departement koze igikorwa runaka, kuwa abashumba bakabiha umugisha babyemeye. Department yoyote ikifanya mkutano, wachungaji wanabariki na wanakubali. Mu by'ukuri namwe turabashimiye, mwagize igitekerezo cyiza. Nanyi pia tunawashukuru ambao mmekuwa na wazo nzuri. Turashimira abayobozi b'itorero. Tunashukuru viongozi wa kanisa. Mwese uko mungana, nyote vile mlivyo, mwarakoze cyane. Mfanya vizuri sana. Guhuza no gufatanya n'umugisha. Kuweza kuambatana pia ni baraka. Ni bibi cyane abayobozi iyo badakorera hamwe. Ni vibaya sana viongozi wasipotumika pamoja, kubera ko bitera ikibazo mubo bayoboye, kwa sababu uwanga inaleta shida kwa uongozi. Nagiye mbibona inshuro nyinshi, nimeenda nikiona mara nyingi. Mwarakoze bayobozi b'itorero mwese muri hano. Mefanya vizuri sana viongozi wa kanisa mlioko hapa. Kuba hari ukuntu ubona abantu buzuzanya. Kuna vile unaona watu wanafanya kwa ushirikiano. Ndetse n'abayumbi. Na hata pia waombezi. Murabizi ko twagiye tugira intambara zijiye no mu kiyumbe, haba ibintu ukabona ibintu bimeze neza, ariko iyo ubona karera ha bahuye n'aba mukore ibintu byiza cyane. Turabashimiye. Tunashukuru pia tandukanye muvuye ahantu hatandukanye. Tunashukuru pia kundi la waombezi ambao wameendelea kufanya kwa pamoja, waliotoka mbali na karibu. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha mwinshi. Awabariki Mungu sana. Tusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Abafilipi ni ibice 2 umurongo wa 5. Waraka wa Paulo kwa Wafilipi sura ni ya 2 mstari wa 5. Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana tiyatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, tiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Icyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi,
kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Amen. Reka badusomere kiriya gice bahisemo muri Timotheo ibice 2, Timotheo wa mbere wa kabiri ibice 2 murongo wa 3. Waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo sura ni ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4. Ndio. Yego. Amen. Urakoze cyane. Barikiwe sana. Ejo nijoro ari ijambo Bishop yavuze, numva ndarihawe cyane. Usiku kuna neno ambalo Bishop amesema nikasikia, nimelisikia kwa zaidi. Yatubwiye kandi yarivuze aritambukaho gutya. Na amesema neno hilo, lakini amesema akipitilia. Ariko numva ndarihawe ndirisigaramu. Lakini nikasikia limebaki ndani yangu. Yavuze ngo umusirikare ntiyikunda. Amesema askari hajipendi, ahubwo akunda ibyo ashinzwe, bali anapenda yale ambayo anajukumika kuyalinda. Numva riraje. Kasikia imekuja. Umusirikare ntiyikunda. Askari hajipendi, akunda kazi yasinyi yemeje. Anapenda kazi ambayo ameweka muhuri. Ariko umusivili siko bimeze. Lakini raia si hivyo. Asivili barikunda. Raia wanajipenda. Asivili barikunda cyane cyane. Raia wanajipenda sana. Umusirikare ntiyikunda. Askari hajipendi. Akunda inshingano. Anapenda jukumu. Kandi inshingano, na hizo jukumu cyane zigana ku bandi, sana sana ambazo zinamuelekeza kwa watu wengine. Kuko umusirikare, kwa sababu askari ashinzwe abaturage. Yeye ana jukumu la wakazi. Iyo baryamye, wakilala azarara yicaye, analala akiketi. Iyo imvura iguye, mvua ikinyesha, abaturage bazabaja mu mazu, wakazi urudi kwa manyumba. Umusirikare kabacungira umutekano anyagirwa. Askari anachunga security yao, lakini akinyeshewa. Umusirikare ntiyikunda. Askari hajipendi. Umusirikare akunda kazi yasinyiye. Askari anapenda kazi ambayo ameisainia. Intambara ibaye, vita ikija, azaja kurwanirira abandi. Wanga anaenda kupigania wengine. Azapfira abandi. Anakufa kwa ajili ya wengine. Niko bimeze. Ni hivyo inakaa. Umusirikare ntiyikunda. Askari hajipendi. Umusirikare akunda abandi. Askari hupenda wengine. Haleluya. Haleluya. Uno kwibaza ngo mu by'ukuri, nikujiuliza kwa ukweli, muntu wese yo kwibaza. Kila mmoja anaweza akajiswali. Sinikunda. Sijipendi. Kunda abandi. Na wapenda wengine. Ugereranyisha. Ukilinganisha. Ukwiha notangaye. Unaweza ukajipea kama ngapi? Ugereranyije n'ingene umusirikare dusanzwe tuzi, kikilinganisha na yule mwanajeshi ambaye tunamjua, ingene ameze, vile anakaa. Ugereranyisha. Ukilinganisha ingene ateye, vile anakaa. Ko nama nkurura igisirikare cyaha kurya iwacu Rwanda. Mimi naangalia wanajeshi wa huko Rwanda. Nico mbaye nkurura gusa kuko niyo ngize imyaka. Hapo ndipo nimemaliza miaka. Ngereranyisha. Kilinganisha. Yo jambo yarivuze. Hilo neno akalisema. Ndarikurura. Nikaweza kulifuruta. Ndavuga ngo dukwiye kongera kwiyandi nuko bidashoboka. Twari guhera muri aya materaniro tukavuga ngo tugiye kwandikisha abantu. Kama ingeliwezekana tungelianzia kwa mkutano huu kuandika watu. Ugereranya uvuga ngo mu by'ukuri ndi umusirikare wa Kristo. Linganisha na kusema, je, ukweli mimi ni askari wa Yesu? Ndirimbo ya alarme. Kuna nyimbo ya alarm.
ivuga ngo mutange ubugingo ku bwa bene data, ambayo inasema toeni maisha yenu kwa ajili ya wandugu, kugira ngo abapfa bizeye ndiposa wale ambao wanakufa wakiamini wapfire wakufe ndani ya Yesu Kristo. mutange ubugingo. Toeni uhai wenu. Umusirikare mwiza, askari mwema, azatanga ubugingo ku bw'abandi, utoa maisha yake kwa ajili ya wengine. Aravuga uwo muririmbyi ngo mutange ubugingo, huo mwimbaji akasema toeni maisha yenu ku bwa bene data, kwa ajili ya wandugu. ugereranyije, ukilinganisha, wo kwiha amanota ngahe? unaweza ukajisainisha kwa ngapi? Watanze ubugingo bwawe umeshatoa maisha yako inshuro zingahe ku bw'abandi? mara ngapi kwa ajili ya watu wengine? Watanze amafaranga yawe, umetoa pesa zako inshuro zingahe ku bw'abandi? mara ngapi kwa ajili ya wengine? Watanze umwanya wawe, umeutoa muda wako ungana gute ku bw'abandi? muda kama gani kwa ajili ya wengine? Watanze ibyawe, umeweza kutoa mali yako ku bw'abandi ugereranyije, kwa ajili ya wengine ukilinganisha, ukilinganisha abamama, wamama, ukilinganisha. Mwese mwarabibonye kuko isi y'ubu yaregeranye. Nyote mmeona ya kuwa dunia ya saa hii imekaribiana. Theogene amaze gupfa, Theogene alipofariki, tuja twese mugakinjiro muri ADPR, sote tukaenda huko kwa kanisa la ADPR ili tuweze kumwaga. Hanyuma umudamu umwe yavugiye inyuma mu bakristo, alafu mke mmoja akazungumza huko nyuma ya washirika, bavuga uburyo Theogene ibintu yakoze, wakinena yale ambayo Theogene ameyafanya. Uzikubakira undi muntu, unajua kumjengea mtu mwingine utariyubakira, na kabla hujajijengea. Uzikubakira umuntu inzu, kumjengea mtu nyumba utariyubakira, na hujajijengea. Uzigufata abana barerewe mu muhanda, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, 9, ukabazana mu rugo mu bana bawe, abantu barerewe mu muhanda, watoto ambao ni machokora unawaleta hadi nyumbani karibu 10. Timu kubwa, ikorari itari ikorari, kwaya ambayo si ya wanakwaya, ukabazana unawaleta. Agapfuko kakaunga mu minsi 2 kakaba karashize, mfuko moja akaunga kwa siku 2 imeshaisha. Ugafata abantu ukabajana mu myuga, na kuwachukua watoto na kuweza hata kuwapeleka shuleni ambao si watoto wako. Ibiryo bigashira, chakula inaisha, ugasohoka kuja gushaka uburyo abana batobwirwa cyangwa bataburara, unatoka ndio utafute wasilale njaa. Wamara gushika wenda uwo munsi ngo ndiyafatishije aho yarage gushaka amafaranga, ariko azana abandi ba mayibobo 2. Pahali alikuwa ameenda kutafuta chakula hakupata, lakini akaleta chokora wengine 2. Wigihe bibonekera, eti wakati atapata chakula ngo nabo bakibabeho, na wao waweze kukula waishi. Uwo muntu avuze ngo ni umusirikare, huyo mtu akisema mimi ni askari, yatanze ibize kubw'abandi, ametoa mali yake kwa ajili ya wengine. Twese turavuga ngo yes, sote tutasema yes, tukavuga ngo amen, tunasema amen. Uru rugero rwiza, huo ni mfano mzuri. Theogene, uru rugero rwiza mu pastor. Theogene, wewe ni mfano mzuri katika wachungaji. Theogene, uru rugero rwiza mu bakristo. Theogene, wewe ni mfano mzuri katika wakristo. Uru rugero rwiza mu bize, wewe ni mfano mzuri kwa waaminio. Uru rugero rwiza cyane, wewe ni mfano mzuri kabisa. Kubaho, kuwa hapo, gatanga ibyawe kubw'abandi, kutoa mali yako kwa ajili ya wengine. Uba warakoze kose ya mbere, umeshamaliza mafunzo ya kwanza, ugakora kose ya kabiri, na kuingia kwa mafunzo ya pili, ukakora kose ya gatatu, na kuingia kwa mafunzo ya 3, ukabura umukomanda, uwe wewe ni kamanda, ukabura generale mu mwuka, uwe wewe ni general katika kiroho. Haleluya, haleluya. Musirikare ndiyikunda, askari hajipendi,
Askari huwapenda wengine. Umusirikare arapfira abandi. Askari ukufa kwa ajili ya wengine. Umusirikare aririra abandi. Askari ulia kwa ajili ya wengine. Atanga umubiri we kubw'abandi. Anatoa mwili wake kwa ajili ya wengine. Atanga ubugingo bwe kubw'abandi. Anatoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Lakini hakina sisi. Byari bikwiye ngo wirebe. Ingelitufaa ujichunguze. Igitabo cy'Abaheburayo, kitabu cha Waebrania kiravuga ngo hari ibihumbi byinshi. Inasema kuna mamilioni. Tugize ngo tuvuge ngo iby'aba Gideon. Tukiweza kusema mambo yake na Gideon. Tukavuga ngo tuvuge iby'aba Eliya. Tuseme yake na Eliya. Tukavuga ngo iby'aba Enoki. Tuseme yake na Enoki. Tukavuga iby'aba Mose. Tuseme yake na Musa. Hari jambo Mose yakoze. Kuna neno ambalo Musa amelifanya. Haleluya. Haleluya. Mose, Biblia iravuga ngo yari umugwaneza. Biblia inasema alikuwa ni mtu mtulivu. Ngo kuruta abantu bose ngo baba munsi y'ijuru. Kuliko watu wote ambao wanakaa chini ya jua. Mose yari umugwaneza. Alikuwa ni mtu ambaye ni mungwana. Mose yari umugwaneza. Alikuwa ni mungwana. Uzuba umugwane, tukazuba mahane. Wewe usiwe mtu wa makelele. Umuntu yoba kupe kiza gutya kero kaburate. Mtu anaweza kuwa panga. Mose yari umugwaneza. Musa alikuwa ni mtu ambaye yari umusumba mwiza. Alikuwa ni mchungaji mwema. Yari umugwaneza. Alikuwa ni mtu mwema. Umunsi umwe, siku moja, Abisirayeli bakora ibyaha. Wanaisraeli wakatenda dhambi. Barabikora kabisa. Wakatenda dhambi. Bariyongeza. Wakajiongezea. Bakore ari kintu umuntu akora. Kuna kitu ambacho mtu hufanya kikihanganirwa. Na unaweza ukavumilia. Hakaba ikindi umuntu akora. Lakini kuna kingine ambacho mtu anaweza akakifanya tikihanganirwa. Na usiweze kuvumilia. Bakamucira iteka. Na anaweza kuhukumiwa. Yashika mu rukiko. Akifika huko mahakamani agacirwa iteka. Anaweza kuhukumiwa milele. Kubera ikintu. Kwa sababu ya kitu ambacho amekifanya. Abisirayeli. Wala Israeli. Bakoze ikintu. Wamefanya kitu. Barema Mose ngo yazamutse ku musozi yagiye kuvugana n'Imana. Musa alikuwa amepanda mlima kwenda kuzungumza na Mungu. Musa ngo ashikaratinda. Alipofika akakaa. Arasenga. Akaomba. Arasenga. Akaomba tena. Imana imubwira amabwiriza ashira ubwoko bwayo. Mungu akimwambia sheria atakazozipeleka kwa taifa lake. Umusirikare. Askari. Tiyikunda. Hajipendi. Akunda abandi. Anawapenda wengine. Yego. Yes. Umusirikare. Askari. Mose. Musa amaze gutinda imbere y'Imana hariya. Alipokaa sana mbele ya Mungu hapo mlimani. Ahatinze. Alipokaa hapo, Abisirayeli bararambirwa. Wana-Israeli wakaweza kuchoka. Abasivili bararambirwa. Wale raia wakachoka. Musivili azarambirwa. Raia uchoka. Asivili bazarambirwa. Raia uchoka. Nimba hari abantu bagito babaho. Kama kuna watu ambao ni wapotovu. Asivili cyane. Ni wale ambao ni raia. Na abatesi. Wale ni watu wa kudeka. Bagira discipline. Hawana discipline. Na abantu baraho bazashobokaga ngo umuntu naje ku mukristo abanze kuja gukoreka ikosi y'umubiri. Kama kandaje ngirwanda. Kama ingeliwezekana mtu aingie kwa Ukristo igashora hagirimwa. Aweze kufanya mazoezi ya mwili aende huko Rwanda. Wampige bure. Bakwigisha ikintu cyitwa discipline. Wakufunze jambo ambalo linaitwa discipline. Mara kubaza ngo surize. Alafu akwambie unaamini. Sibura. Afadhali. At least. Afadhali. Mose umugaragu w'Imana. Musa mtumishi wa Mungu. Abasivile bararambirwa. Wale raia wakaweza kuchoka. Sivile azarambirwa. Raia uchoka. Akashaka kunyura inzira staris. Anatafuta kupitia njia ambazo si hazi kwihangana. Hajui kuvumilia. Musivile azarya sumwizerwa. Yeye si muaminifu. Mose Imana imuhamabwiriza ari ku musozi. Musa Mungu akimpa sheria akiwa mlimani. Apfukama. Akipiga magoti. Imana iramubwira ngo ndababaye. Mungu akamwambia nahuzunika. Ndababaye. Mimi nahuzunika. Ndababaye.
na huzunika. Abisiraheli Wana Israel, Imana ibera hose cyane. Mungu wanga kila pahali kwa pamoja. Abona Akaona baragiye bafashe amaherena. wameenda wakachukua Amaherena. earrings. Amaherena y'abakobwa babo n'abahungu babo. Wakachukua earrings za wasichana pia vijana. Uzobisome mu Kuva 32. Soma Kutoka 32. Bafata amaherena. Wakachukua earrings Ngo bayashira mu kintu mu muriro. wakaweka kwenye moto. Bayikora mu ishusho y'ikimasa. Wakatengeneza sura ya ndume. Y'ikimasa. Wakatengeneza sura ya ndume. Barangize batangira kukibyinira. Alafu wakaanza kuchezea. Bakazana timu y'abamama. Wanaleta kundi la wamama. Ngaho ni mubanze musirimbi. Ninyi chezeni kwanza. Abamama bagakenyerera. Wamama wanafunga kabisa. Bagasirimba babwira cyakimasa cyavuye mu maherena ngo ni wowe Mana yadukuye mu gihugu cyo mu Giputa. Wanacheza wakimwambia wewe ndiye Mungu uliyetutoa katika nchi ya Egypt. Turagushimiye. Tunakusifu. Bararamya. Bararirimba. Wakaimba. Abamama bavaho. Wamama wakitoka. Urubyiruko rukaza. Vijana wanakuja. Urubyiruko rwavaho. Vijana wakitoka. Abagabo bakuru bakaza. Wazee wakuwa wanakuja. Abagabo bakuru bavaho. Wazee wakitoka. Abize bakaza. Wale ambao wamesoma wanakuja. Abo bavaho. Hao wakitoka. Bagenda bahinduranya. Wakaenda wakibadilisha. Imana iravuga ngo ndababaye. Mungu akasema na huzunika. Niki cyabaye? Ni nini ambayo imekuwa? Niki kwa ndavuga umusirikare mwiza. Nasema askari mwema. Ndavuga umuntu usi uburyo umusirikare umupasteri mwiza. Mchungaji mwema azapfira abakristo. Vile anakufa kwa ajili ya Wakristo. Akunda abakristo. Anawapenda Wakristo. Yorohera abakristo. Wanga mwepesi kwa Wakristo. Azi kubavugisha neza. Anajua kuongelesha vizuri. Azi kubabarira. Anajua kuwasamehe. Azi kubihangana. Anajua hata kuwavumilia. Azi kubasura. Anajua hata kuwatembelea. Azi kubasengera. Anajua kuwaombea. Azi Hey! Hallelujah. Hallelujah. Mose Musa Imana iramubwira ngo ndababaye. Mungu akamwambia na huzunika. Niki cyabaye? Ni nini ambayo imetendeka? Nitegereje Abisiraheli. Nimeangalia wana Israeli wakiwa wanacheza. Kwa barabwira amahereni. Wanaambia earrings ngo ni wowe Mana yadukuye mu gihugu cya Egiputa. Eti wewe ndiye Mungu uliyetutoa huko Misri. Ni wewe Mungu uliyetutoa katika nchi ya Misri. Baizani ya maturo. Na wameiletea sadaka. Ni twebwe twenyine tutaza dutanga maturo gusa mu bandi bantu bose babaye. Ni twe dutanga maturo make. Sisi ndiyo tunatoanga sadaka kidogo. Ibo igihe cyose bahagurukije amaturo. Wao kila wakati wakinyosha sadaka baza batanga ukwabo kose. Wanga wanatoa yao kabisa. Hari umuntu wigeze ambwira ngo aba Nigeria. Kuna mtu amewahi kuniambia wa Nigeria bazatanga amafaranga nka kurya umuntu iyo yadandaje azajana kuri bank. Wanatoa pesa kama vile mtu akiuza sana anapeleka kwa benki. Yadandaje nk'amafaranga menshi nk'angekaeri. Unaona mtu ambaye amefanya biashara vizuri akafanikiwa. Ucuruza ivyuma by'inani. Mtu ambaye anauza vyuma. Ujya baza bajana amafaranga kubitsa kuri bank. Vile wanapeleka huko kwa account. Ama envelope. Vile wanapeleka. Baza bajana amafaranga mwisada. Ndivyo wanapeleka pesa kwa sadaka. Yango ariko atandukanye nao hakurya hari. Nikasema ni tofauti na huko ngambo. Turaziranye. Tunajuana. Nubu ko ntimwumvise. Na hata wa sasa hamsikii. Kandi ni mukosora pi. Na hamwezi hata kukosoa. Mwubikosora. Hamwezi kukosoa. Tuma tubivuge tureke tutaendelea kusema lakini hamtakosoa. Tumeze. Ni hivyo tunakaa. Nuko. Ni hivyo. Mose. Musa. Imana. Mungu. Iburi vyicharo. Mungu akakosa. Iravuga ngo ngiye gukora ikintu. Mungu akasema nataka kutenda jambo. Ibwira Mose ngo kuva ubu nyine. Kamwambia Musa tangu sasa. Ubu bwoko. Hili taifa. Buragoye. Ni ngumu kabisa. Buragoye. Ni taifa ngumu. Tacho nzakora. Hakuna kile nitakachoweza kufanya. Ndiposa waweze kunitii. None rero. Kwa hivyo. Ikintu umwanzuro. Ile hatua ya mwisho. Usohotse nona. Ambaye imetoka sasa. Aba bantu ngiye kubamaraho. Hawa watu nataka kuwamaliza.
bashiraho burundu waishe kabisa muri wowe ndani yako zahakura ubwoko nitautoa uzao buzonyuba ambao itaweza naho kunitii bano bantu lakini hawa watu wapi la ngiye kubamara nataka niwamalize Musa akacheka sana musirikare askari zapfira abantu uwanga anakufa kwa ajili ya wengine musirikare askari azashaka ngo abandi barki anatafuta wengine wakule zibura angalau ibiryo bihari chakula ili abandi barki wengine wakule iwe yihangana yeye avumilie aze kureba ko hari ikintu hari ukundi kuntu biri bikorwa akuje kuangalia kama kuna namna musirikare nyingine ndi yikunda askari huanga ajipenda akunda abandi anawapenda wengine basabwira Imana Musa akamwambia Mungu araseka cyane akacheka sana arayibwira ngo wamana akasema Mungu uri mwiza wewe ni mwema ibihe nibihe mara miaka kwa miaka ugira imbabazi wewe unazo rehema ibihe nibihe miaka kwa miaka uri Imana hawa watu huwezi kuwaua hata kama wewe ni Mungu ntubice hutawaua kubera kwa nini ibwira avuga ati ikintu cyambere kasema jambo la kwanza urebe ingene abanyegiputa bazafuka angalia vile wana Misri watasema babonye ingene waduhaguruka wameona vile umetutoka nchi hiyo babonye ingene wakoze wameona vile umefanya bazovuga ngo watasema wadukuriye iwabo umetutoa huko kugira ngo kwao uzutwice ndiposa uje utuangalie kubera iyo mpamvu kwa sababu kama hiyo iryo zina hilo jina iryo jambo hilo neno izosohoka mu banyegiputa itakapotoka kwa Misri ntiwe wihangana vumilia vumilia ndio hiyo sirikare mwiza askari mwema tekereza Imana yawe fikiria Mungu akiwa amesema Mose yari generale Musa alikuwa general Musa yari generale alikuwa general kandi na tena nimba ufashe umwanzuro nk'Imana kama umechukua hatua kama Mungu ufata uwundi mwanzuro arayibwira ngo ufata uwundi mwanzuro wo kunkura mu gitabo cy'ubugingo chukua hatua nyingine ya kuweza kunitoa katika kitabu cha uzima urakora ibintu bibiri tafanya mambo mawili urababarira utasamehe cyangwa nimba wanze kubabarira edha kama ukatae kusamehe ufata igitabo mwijuru haba ibitabo bibiri huko mbinguni kuna vitabu mbili haba igitabo cy'ubugingo cyanditsemo amazina y'abana b'Imana kuna kitabu cha uhai ambacho kimeandikwa majina ya wana wa Mungu ikindi gitabo cyanditsemo kuna pia kitabu kingine ambacho kimeandikwa kazi imirimo yawe matendo yako yanditse mu gitabo bali imeandikwa kwa kitabu ibe myiza cyangwa iwe mizuri ama mabaya iyo mirimo hizo kazi iranditse imeandikwa igitabo kitabu iramubwira ngo inikamwambia sinkeneye kuzabana nawe sitaki kukaa na wewe kubera ko wanze kubabarira kwa sababu umekataa kusamehe ikintu kiri bukorwe ni kitu ambacho utafanya urababarira utasamehe kandi nutababarira na kama utasamehe utababarira bari abantu usipowasamehe watu hawa jewe nawe mimi na wewe iryo juru uzorigume hiyo mbingu baki jewe nzosanga Satani mimi nitamkuta kandi shetani nzomusanga ntarakoze na nitampata kama sijafanya dhambi Mungu akamwambia Musa niko bimeze ni hivyo nguyu umusirikare askari tiyikunda hajipendi akunda abana anawapenda wengine kandi na tena abakundira mu ndege nke anawapenda kwa udhaifu aba wao bantu bari bagize indege nke hawa watu walikuwa na udhaifu zitari zo kwiha ambazo si za kuvumilia hawa watu walikuwa na udhaifu zitari zo kwiha ambazo si za kuvumilia haleluya haleluya umusirikare askari aba bantu bagize intege nke hawa watu wamekuwa na zitari udhaifu zo kwihanga ambazo si za kuvumilia yewe imwe abantu b'Imana ndugu zangu hari umunsi nagiye muri Nibature kuna siku ambayo nimeamkia kwa maombi ariko umunsi narababaye siku hiyo nikahuzunika narababaye ndahwera niriwe nkayuye ndarira ndapfa nimehuzunika kabisa usiku mzima duhura n'umubyeyi kapatana na mama ngiye kubabwira ubwo buhamya nataka kuwapea ushuhuda umukobwa abanyabyinshi amaze gukura n'umubyeyi ni mama mkuu aho twari dutuye pahali tulikuwa tunaishi muri Nibature kwa nimeamkia kwa maombi duhurana n'umubyeyi tukapatana na mama ampa ubuhamya akanipa ushuhuda arambwira ngo kera akaniambia huko kitambo ngo inganje huko Nganji kera inganje huko zamani inganje cyangwa imirimo Nganji nari umwana muto w'umukobwa nilikuwa binti mdogo umunsi umwe siku moja ico gihe wakati huo mai yari imeze nabi huko kulikuwa na maadui huko. Abajenesi bari bameze nabi. Huko maadui walikuwa wengi.
babaha wakiwa mahali iyo huko, noneho baravuga ati izi mayi zotumara, wakasema hawa adui watatumaliza. ariko umunsi narababaye, Lakini siku hiyo nimehuzunika, narababaye kira, nimehuzunika kabisa. ariko Lakini tutafanyaje? tuzokuri, Tutafanya nini? ariko Lakini bikirahari, ipo, hari ikimana izakora, kuna kile Mungu atakifanya. mvuko nababaye. Sikiliza vile nimehuzunika. Imana kwiyereka abantu, Mungu kujionyesha kwa watu kama hivi. Nimegeuza hili koti, ikiyerekana gutya abantu bakayereka, Mungu anajionyesha hivi, watu wanamuona. Nifanye nini? timumbonye, Hamjaniona. abantu bazima, Watu ambao ni wakomavu wanaweza kuchukua yari bakayibwira ngo ni wowe Mana wadukuye mu giputa, na kumwambia wewe ndiye Mungu uliyetutoa abantu Misri. bafite ubwenge, Watu ambao wana akili, nk'aba ni watu. inyanja isadutse mwire, Bahari imekatika mara mbili, ababiganye barashwe, wale ambao ni maadui wakaanguka kwenye bahari. ibyo ni mwabibona. Si hayo mmeona? Ibiryo bize bitekerwa mu ijuru, Chakula upikiwa mbinguni bikamanuka mu kabiri, na inakuja mnakula. nta handi biraba, Hakuna pengine nta ambapo bundi inakuja. bwoko birabaho, Hakuna taifa lingine Mkabibona. imefikia. Mnaona? ukagira ngo niki, Mnadhani ni nini? mukama mufatisha ifo, mukama mubizimya, mukazimya bigashira muri mwe, Mnachukua ufuta, mnafuta kabisa, inaisha na ntibizogenda gutyo, haitakuwa hivyo. bifite ingaruka. Inayo madhara. Ntabwo turi inka, Sisi si ng'ombe, ntabwo turi ihene. sisi si mbuzi. Hejuru y'umuntu Juu ya mtu umukirisitu Mkristo haba amazina abiri, kuna majina mawili. izina rya mbere Jina la kwanza, turi abana b'Imana, sisi ni wana wa Mungu. iryo jambo turi abana, Sisi ni wana. tiriba kuba marayika, Halikai kwa tiriba malaika, ku bizima, halikai kwa wale tiriba wakuu, ku nka, halikai kwa tiriba ng'ombe, ku muntu. linakaa kwa mtu. Ijambo muri Bibiliya, Neno kwa Biblia, mtoto. nta kindi kiremwa kigira iryo Hakuna kiumbe kingine ambacho kina jina hili hejuru. ambalo lina juu. Umwana. Mtoto. Uzosome muri Bibiliya, Soma katika Biblia. Imana ivuga ngo ndumwa uri umwana wanje, Mungu anasema wewe ni mtoto wangu. Nakuzaye. Nakuzaa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Neno la Mungu linasema, bakundwa, turi wapendwa, abana b'Imana, sisi ni wana wa turi Mungu. abana, Sisi ni ntabwo wana. turi ibibyaro, Sisi si turi watoto, abana. ni wana. Imana igakora Mungu anafanya, igakora ibintu ikorera abana, Mungu anafanya mambo akiwafanyia watoto. igakora ibintu ikorera abana, Mungu anafanya vitu akiwafanyia watoto. ariko abana, Lakini watoto, kibazo se ubwo yigeze kuvuga ko nateye imbuto nziza, amaye kusema mbona nimepanda mbegu nzuri, ko haje imbuto, ko nateye kwaremeza imbuto ndateye, mbona kuna kuja tunda ambalo sijalipanda. abantu bo kwama birengagiza bakamavuga gusa ngo twirengagize, Wanasema wacha tujifanye tu. Nariko mbabwira mu makuru y'uwo muvyeyi yambwiye, Kwa nawaambia habari za huyo mama. umwana muto, Mimi nikiwa mtoto mdogo, turinganje, tukiwa huko Nganji, abajenesi batumereye nabi, maadui wakiwa kabisa wanatusumbua. hari abayumbe beza, Tulikuwa waombezi wazuri, abayumbe, umusirikare mwiza, askari mwema, muyumbe mwiza, mwombezi mzuri, abayumbe, wale ambao ni waombezi. hari umugabo umwe yapfiriye hano, Kuna mzee mmoja amekufia hapa, ndakumuvuga, napenda kumsema, wabasita Sidori, anaitwa hivyo. yagaza ayiwewe kwerekwa utunira muzeyi, yagaza yerekwa, Alikuwa anaonyeshwa, akerekwa imyumbati, alikuwa anaonyeshwa hata mihogo. Alikuwa anafika huko kwa malisho ya ng'ombe, akifika huko kwa malisho yasanga abungeri bagiye, akipata wale ambao ni wachungaji wa mena, kwa sababu walikuwa wanaficha mihogo sana. Kulikuwa na maziwa lakini unapata mihogo wameficha, wanaficha mihogo ndiposa ikuje kuwasaidia. Ningifaranga zo muri Kenya, ni kama pesa ya Kenya zigoye vile inasumbua, lakini mtu akitafuta anapata. Yashika mzee akamahudumia akamenya ngo kandi ndaguhudumia cyane, hakuna kuomba sana, akavuga ngo Mana muri iki kiraro akasema Mungu kwa hii nyumba hakuna mihogo, ipo ama haipo? Mana ikamubwira ngo irahari ngiri aho baje. Mungu anamwambia ndio hiyo na iko pale. Yayeretswe
ameonyesha yamayere kwa turi kumwe buri kaonyesha tukiwa pamoja ariko nanone bene abo bayumbe lakini kama hawa waombezi baratandukanye n'abayumbe ba disketi gusa ni tofauti na waombezi wa kucheza tu sanga bayumbe bo mu gihe cyambe waombezi wa nyakati za bakojeje Imana isoni hawakuweza kumwabisha Mungu n'abasirikare beza cyane ni askari wema kabisa abayumbe babaje kubaza Imana baravuga ngo Mana turatewe abajenesa tumerera waombezi wakaenda kumuuliza Mungu akasema adui wanatukujilia none kwa hivyo dukora tufanyeje ahako duhinga tukezi mbona hapa tunapana pia na kuweza kuzalisha tworora inka zikabyara mbona ng'ombe zinazaa kwa zaidi bigende gute je ikuweje Imana irababwira ngo Mungu akawaambia mugende muhumure nzobarinda nenda mkafarijike kwa sababu nitawalinda muzorora mtaweza hata kuzalisha zaidi muzohinga mtaweza hata kulima ubuzima buzagenda neza na maisha yataweza kuendelea kama kawaida ninyi msiwe na shida baragenda baje kubwira abaturage kurya bayumbe abantu benshi babaye ruguru barabizi baje guhumuriza abaturage ati Imana yatubwiye ngo duhumure amahoro nama wakasema Mungu amesema farijikeni nyinyi ni amani kuna usalama abaturage babona wapi wakaanza wakaona hapana buri mwanya bavuga none bizagenda gute itakuwaje basubira baje mu butayu bavuga ngo Mana wakaenda huko kuomba tibanyuzwe wakasema wakazi ni kama waridhike ni gute tufanyeje ni nini ambayo itawaonyesha Imana irabwira ngo umunsi bagiraga kakane nkakamuzamugira cyangwa gatatu walikuwa na Alhamisi ama Jumatano muzobabwire n'abahinzi ntibagahinge waambie hata wakulima wasilime wale ambao wanaenda kwa ng'ombe wasiende zokora ikimenyetso nitatenda ishara inayoonyesha ari security ya kuwa kuna usalama bahumuri waweze kufarijika niko pamoja na wao baragenda arabwira ngo Imana atubwiye twese abungeri ntibaje mu nka wakaenda wakasema tusiende kwa ng'ombe wasiende kulima twese ejo tuzirigwe mu ikanisa sote kesho twende kwa kanisa Imana izakora ibitanga Mungu atafanya ajabu bamba baza bose umunsi bahisemo siku ambayo wameichagua wakakaa kama vile tumekaa abayumbe nyine bari imbere waombezi ambao wako mbele baririmba ati turebe n'abimana ntiyari yabwikiri bukora wakaimba hawakujua Mungu ikintu gusa nitafanya jambo umuntu wese nazoza bazu kila mtu akimuuliza mwingine bazozavuga ngo iyi ni Imana watakuwa wanasema huyu ni Mungu hari ikimenyetso kuna ishara baraje bose baratuje wakakuja wote wakatulia umunsi narababaye hiyo siku nimehuzunika bwoko ntibuzobaho kabisa taifa haitaishi kabisa goecha taifa ngumu Imana izana abamarayika Mungu akaleta malaika yarabimbwiye ngo narababonye nari umwana muto w'imyaka 12 n'itatu nilikuwa mtoto wa miaka 13 amaza abagabo bagufi ukakuja wazee wafupi ngo bambaye utugofero ambao wamevaa kofia bafiti inkoni ambao wana fimbo ngo y'ingondesho fimbo iliyo pindwa wewe vuga gusa fimbo ni fimbo na fimbo gongo inakaa gongo bamba binjira ngo ari ku muryango wakaingia pale mlangoni nta mustari murongo kuna line ugaragara hakuna line inayoonekana utabonye ngo arinjiye mustari nyine kwa abantu binjira unaona watu wanaingia bila kuona ameingilia wapi wakaona ameingia bamagenda bazunguka rya kanisa wakaenda wakizunguka hiyo kanisa mtu kwa mwingine wafupi bafite inkoni ambao wana fimbo gongo mmoja kwa mwingine ambao wamevaa kofia wakiwa na hiyo gongo kila mmoja mmoja kwa mwingine kanisa lote wakazunguka Imana irabwira ngo abantu murabazi Mungu akamwambia hawa watu mnaona bagirifish wala waombezi ambao wanaonyesha sasa abantu murabazi hawa watu mnawajua nibwo bwa mbere tubabona ni mara ya kwanza kuwaona hawa watu hii ni batayo hii ni yingabo ambayo ni ya jeshi ambazo zimewalinda zile ngo ni murebe hizo fimbo mnazoziona muhumuri farijikeni izazigenda inyuma y'inka zanyu naenda nyuma ya ngombe zenu nabungeri na pia wachungaji zikagejana n'abagore bahinga inaenda na wamama ambao ni wakulima
ziriya ngabo hizo jeshi ziriya muzimenye hizo mzijue uhumure farijikeni uhumurike muweze kufarijika muba mahoro muwe salama tamuje neza hakuna adui ambaye atapita jeshi hili farijikeni mwazibonye meona aravuga ngo twazibonye wakasema tumeona sawa hawakujua ameenda wapi icyangombwa cyari kibaye ya maana ilikuwa imefanyika baada ya siku 2 baba turage wale ambao ni wakazi wakaita waombezi la hatuamini abayumbe baje kubwira Imana waombezi wakaenda kumwambia Mungu Imana irababwira Mungu akawaambia ico ntakosa kile ambacho ninafanya kugira ngo ili murashaka guhinga mnataka kulima mnashaka korora mnataka kuwa na ng'ombe nyingi muri ibyo byose nagishize mu ibyo byose nimeweka mambo hayo yote kwa nchi hii mufite ibyo mushaka mmekuja mkiwa mnahitaji vitu nabigaragarije na nikaweza kujidhihirisha mfarijike ngoya yego barashaka kuja mu minembwe la wanataka kwenda Minembwe ngo duhunga abajenesi tuenze kukimbia adui Mana nabwira ngo mugende Mungu akamwambia nenda nzobarinda nitawalinda muzogenda mugereyo mtaenda mfike nimbwa z'abajenesi na hata mbwa za adui muzoza munyura mu mihana yao tutakuwa mnapita kwa nyumba zao habe nimbwa hata mbwa zizoba hazitaweza hata kuwabudia ngo muzongere mugaruke hapa lakini ndiposa muweze kurudi hapa bizoba itawasumbua muzopfusha abantu mushaka kuza hano mukurikira ibyo mwari mwarakurikiye bizoba mtafiwa na watu mkitafuta yale ambayo mlikuwa muzopfusha abantu bataraba mtafiwa na watu zaidi kandi ndabizi muzoshika mwamutangira ngo mugaruke na mtafika msema mrudi na wajua offend ico nashaka kuvuga kile ambacho nilikuwa nataka kukusema bena bana bo bantu kama watu kama hao n'abantu ni watu Imana ikora ikintu ambacho Mungu anafanya jambo abaturage babanebwe n'abandi batarabanebwe kubona abamarayika live kuona malaika ambao wamekuja kabisa hapo live ico kintu jambo hilo haba no mu Banyisraeli na hata kwa Waisraeli hagazabona umwe kulikuwa kuna kuja mmoja ariko Imana ayo makuru bari abakecuru barayazi lakini hizo habari hao mama wanajua hata wakuu wanajua wengi wanajua habari hizi Imana yako kila ambacho Mungu amekifanya huyo mama akasema wamefunga mizigo wakaenda baada ya mwaka wakitaka kurudi wanaenda ng'ambo wakifika wanakufa ng'ombe zinaenda na hadi wa leo iko hivyo Mungu akasema mtarudi kwa maana nilichokifanya ndiposa mwamini sijafanya nimefanya kama hilo taifa Mungu anasema vona vile ilivyo Musa kama mtumishi wa Bwana Musa kama general jeshi hajipendi askari anapenda wengine watu ambao wanakaa kama huyo Mungu akasema Musa akasema hapana Mungu unafaa kusamehe haleluya ndashoje iminota bambaye irarangiye natamatisha bavande ndugu zangu wirebe jiangalie urikunda unajipenda nta muntu utikunda hakuna mtu ambaye hajipendi kwikunda si cyaha kujipenda si dhambi ariko lakini inshingano zawe ku bandi jukumu zako kwa wengine nizo zigaragara kuri umusirikare hiyo ndio inadhihirisha kwa wewe ni mwanajeshi mzuri inshingano zawe ku bandi jukumu zako kwa wengine nizo zigaragaza kuri umusirikare mwiza ndizo zinazoonyesha kwa wewe ni askari mwema inshingano zawe ku bandi jukumu zako kwa wengine nizo zigaragaza kuri umukristo mwiza ndizo zinaonyesha wewe ni mkristo mzuri cha tuseme kwa namna hii inshingano zawe ku bandi jukumu zako kwa wengine inzarumara abandi njamba unaimaliza kwa wengine ndizo zigaragaza umukristo mwiza ndizo zinaonekanisha kwa mkristo mwema ibikorwa ukora kazi ambazo unazifanya ndizo bigaragaza kuri umukristo mwiza ndizo zinaonyesha kwa wewe ni mkristo mzuri wewe nyine wishire ku munzani wewe jiweke kwenye mzani musanga bidahura ukipata ya kuwa haienezi urasafita amahirwe wewe bado una bahati kugaruka unarepesisha mwendo wako ukahindura ubuzima bwawe ukahindura imigenderere yawe unabadilisha mwenendo wako ubuzima bwawe maisha yako ukaba umusirikare mwiza usipokuwa askari mwema Teogene ugende wabaye umupasteri mwiza nenda umekuwa mchungaji mwema abandi utarubaka kuwajengea wengine bila kujenga kugaburira benshi kuwalisha wengi na wewe huna mengi Teogene yabaye umusirikare mwiza Teogene amekuwa askari yabaye cyitegererezo amekuwa kielelezo kizuri yule ambaye hajafite uburyo wohindura unayo mbinu ya kuweza kubadilisha Imana idufashe Mungu atubariki muhaguruke simameni
reka nsabe pasiteri aza dusengere revera. Wacha tumsire kati ajatupe. Imana idufata amaboko. Mungu atushike mkono. Imana idukomeze. Mungu atuwezeshe. Birashoboka ko twoba abasirikare beza. Inawezekana tuwe askari wema. Iri jambo nasomye nzorikomereza hejuru. Hili neno tutaendelea nalo kesho. Muze kuri birababaje. Inahuzunisha. Twumva ko twoba beza. Kuendelea kusikia kwa tutakuwa wema. Lakini tusiweze kuwa hata kujukumika. Tuna baraka ya kuweza kubadilisha. Ariko bikijira bigasohoka. Lakini inaingia na kutoka. Imani tubabare. Mungu atusamehe. Birashoboka ko umusirikare mwiza. Inawezekana uwe askari mwema. Umukristo mwiza. Mkristo mwema. Ijwi ryovugira mu ijuru. Sauti inaweza kutoka mbinguni. Umwana wanje na kusema ona mtoto wangu nayempenda. Kandi kisha. Na tena ninamfurahia. Imana ivugire mu ijuru. Mungu anene mbinguni. Imbuto zawe nziza. Matunda yako mema. Zigaragaze ko wamaze kuba umusirikare w'umukristo mwiza. Imeweza kuonyesha kwa wewe umekuwa mkristo mwema. Kandi nimba haraho zagenze na kama kuna pahali haikuwa na vizuri bado una baraka ya kuweza kubadilisha ili uweze kuwa mkristo mwema. Kusifiwa na Bwana na kusifiwa na watu. Mungu awabariki. Namshukuru pia mkarimani. Ubikoze neza kabisa. Umefanya vizuri. Amafuta y'Imana. Amen. Akuzeho. Asante. Akugumeho. Asante. Akuzamu. Asante. Asante. Imana Israeli. Kwagurira imiryango. Asante. Dusenge twese. Tuombe. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya. Mana y'intumwa n'abahanuzi. Haleluya. Imana yacu. Shimwe kubw'ijambo ryawe Mana. Ijambo ryaravuga ngo kuko sheregi imanuka ivuye mu ijuru. Ngo yashiki gatosa ubutaka. Ngo ni ku ijambo ryawe wahohereje mu isi itazagaruka ubusa Mwana. Ndagushimira kubwira ijambo ryiza umugaragu wamaze kubwira Mwana Imana. Fasha ubugingo bwa benshi, fasha ubugingo bwacu Mwana, kugira ngo tube ibitekerezo byiza. Tange ubugingo bwacu. Yesu waravuze ngo tuwaje gukorerwa ahubwo waje gukorera abantu. Waraje kugira ngo abenshi babone ubugingo kandi ndetse bukora umugisha. Mana girira neza abene data Mwami Yesu. Tufashe muri kino gihe cya none. Fasha Mwami Yesu muri data. Igihe cy'ubuhenebere, igihe cyo kwibagirwa, igihe cyo kwimura Imana, igihe cyo kwishushanya, igihe cyo kwita icyo tutari cyo, igihe cyo kugira basakigire. Mwami Imana ishobora byose. Mana ishobora byose. Mana ishobora byose. Mana ishobora byose. Mana ishobora byose. Nta jambo rikunanira, nta mutima utabasha, nta bugingo tohindura, kuko imbaraga n'ubushobozi n'ubutware bigirwa nawe Mwami Imana. Hindura abantu kugira ngo bakore Mwami Yesu, be kwikunda ahubwo bazirikana abantu. Abantu be kwizirikana ubwabo ahubwo bazirikana abantu. Abahungu bese be kwifasha gusa Mwami Yesu, batekereza ko n'abandi rwiza Imana babere urugero rwiza kandi rukwiriye kugira neza kudatungana Imana, kuko uri Imana kandi Imana itunganye kandi ishobora byose. Cyubahiro kubicyawe n'iteka ryose, kuko uzabumva kandi ukabikora. Mu izina rya Yesu twadusenga twiza.